Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Nataka kuongea na wewe uliyekata tamaa. Nataka kuongea na wewe ulioacha huduma ya Mungu, uliyetoka katika huduma ya Mungu, uliyetoka kwa ile nafasi ambayo Mungu amekuweka. Nataka siku ya leo niongee na wewe. Kumbuka Yona alipokataa kusikia sauti ya Mungu, alipigwa mapigo, Mungu akamuingiza katika ndani ya samaki. Kwa hiyo na wewe yawezekana siku ya leo unaishi hivyo jinsi ulivyo, kwa sababu Mungu hajakulipa yale mapigo ambayo amempiga Yona. Unaweza ukakata tamaa, unaweza ukasema ya kwamba mimi ni mdhaifu, unaweza ukatoka pale ambapo Mungu amekuitia, unaweza ukasahau sauti ya Mungu, unaweza ukasahau kuomba, unaweza ukasahau kusoma neno. Lakini ndugu yangu, nataka siku ya leo nikukumbushe, Mungu alimwambia Yoshua ya kwamba usimame, uwe shujaa, usikate tamaa, ya kwamba uwe hodari. Kwa hiyo Mungu anapokuita anakufanya kuwa hodari, anakufanya kuwa shujaa, anakuambia ya kwamba chochote utakachoweza kupitia, simama kuwa hodari, ya kwamba tuwe hodari, tumngojee Bwana. Lakini unakuta watu wengi tunasema ya kwamba mimi ni mdhaifu, mimi sina nguvu, mimi Mungu ameniacha, Mungu haiko pamoja nami, Mungu alishaka nitupa. Mungu hajawahi kutupa mtu ambaye amemuita. Hakuna mtu ambaye Mungu alishawahi kumwacha. Mungu anapokuita na kupashia kazi fulani, ana make sure na kupashia na nguvu zake. Lakini unakuta watu wengi kwa sasa hivi tulishakatoka pale ambapo Mungu ametuitia. Unakuta wewe ulikuwa muimbaji, unaenda kujiweka nafasi ya kuhubiri. Ulikuwa mhubiri, unaenda kuweka nafasi ya kuongoza. Ndugu yangu, jua ya kwamba kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwako hata kisahau kama. Mungu si mwanadamu kwa kusahau. Wewe ambao unasema ya kwamba mimi kuongoza siwezi, mimi kumtumikia Mungu siwezi, mimi kuhubiri siwezi, mimi kufanya hivi siwezi, unakuta unaanza kutoka katika yale maneno ya Mungu ambayo Mungu amekuambia. Kuwa hange sana, usikati tamaa katika kazi ya Mungu. Mungu hatuambia kwamba tukati tamaa. Yesu Kristo anatuambia kwamba tuwe hodari na tusimame, tuwe shujaa. Napenda neno la Mungu ambayo liko katika kitabu cha Yoshua sura ya 9 ndio nasema, je, si mimi niliyekuamuru ya kwamba uwe hodari na uwe shujaa? Neno la Mungu anamwambia Yoshua ya kwamba, je, si mimi Mungu niliyekuamuru kuwa hodari na kuwa shujaa? Na nikampenda kasema kwamba sitakuacha na sitakupungukia. Mungu anapokuita hakupungukii. Mungu anapokuita hakuachi. Lakini kwa saa ya mawazo yetu tunakuwa na vitu vingi ndani ya akili zetu. Unasema kwamba mimi niko busy, mimi niko hivi, siwezi nikafanya hii huduma, siwezi nikaingia hivi, siwezi nikaingia kanisani, siwezi nikatenda hii kazi maana ni ngumu kwangu. Mungu aliyekuweka ndani alijua udhaifu wako, alijua nguvu zako. Ndio maana Mungu alipoweza kuona ujasiri wa Yoshua, Yoshua alisema kwamba mbona mimi sitaweza, mbona mimi sitatembea, mbona mimi sitawaongoza wana wa Israeli? Lakini Mungu akamwambia sitakupungukia. Kwa hiyo wewe uliyekata tamaa, ningekusii ndugu yangu, Mungu hakuwaka naweka deni, Mungu hakuwaka na sawa. Wewe ambao kunasema mimi ni mdhaifu, unakuta watu wengine tukifika katikati tunaanza kuwa wadhaifu. Hatuwezi tukaomba tena, hatuwezi tukaimba tena, hatuwezi tukahubiri tena. Mungu ametupa nafasi ya kufanya kazi yoyote, lakini unakuja kusema mimi sina nguvu, mimi nimezeeka, mimi ni kijana, mimi niko hivi, sitaki kufanya hivi. Unajisahau. Kumbuka Mungu hapanake deni. Kama wewe ulikuwa mdhaifu katika kazi ya Mungu, siku ya leo kuwa hodari na kuwa shujaa, usimame kwa kufanya huduma ya Mungu. Kama wewe ulikuwa kiongozi, umeacha kondoo zako, simama kwa nafasi yako. Kama wewe ulikuwa mhubiri na umeitwa na Mungu kweli, simama kwa nafasi yako. Kama wewe ulikuwa muimbaji, unajua kwamba hiki kipaji ulikipewa kwa Mwenyezi Mungu, simama kwa nafasi yako. Mungu hajakuacha. Hata kama mawazo yako atakupeleka kuambia kwamba wewe Mungu ameshakuacha, Mungu hajakuacha. Mungu siye mwanadamu aseme uongo. Ndio maana Biblia katika kitabu cha Mathayo ndio kinatufundisha kuhusu talaka. Mungu anapokupashia kitu na haupate faida ndani yake, jua kwamba atakunyang'anya. Ndio maana kumbuka yule ambaye alipashia tarata 5 akapewa zingine 5, na yule ambaye alipewa 1 akakataa kuitumikisha, Mungu akamunyang'anya, akasema ya kwamba wewe uko mpumbavu. Kwa ndugu yangu, Mungu anapokupa
akikupashia kitu hakuoni ya kwamba umesoma masomo mengi. Mungu anapokupa kitu sio kusema kwamba uko na akili nyingi. Mungu akikupashia kitu sio kusema kwamba umeingia university, college, wapi na wapi. Hapana. Anakuamini, anajua kwamba unaweza. Lakini watu wengi tunajiweka kwa nafasi za chini. Tunasema kwamba mimi niko mzaifu, siwezi nikaimba, siwezi nikaongoza, siwezi nikahubiri. Unakuta wale watu ambayo Mungu amewaita ya kwamba hao wanaweza kuongoza, leo wako wapi? Wameshaacha huduma ya Mungu. Viongozi ambayo Mungu aliwatumania kwamba wanaweza kaongoza watu salama, leo wako vibaya sana. Ndio maana kuta duniani watu wameshaharibika, kwa sababu wale ambayo Mungu amewaweka kusimama wameshaanguka. Ndio maana tusipoweza kusimama kwa nafasi ambayo Mungu ametuitia, tutakuja kuulizwa. Ndio unaweza ukalalamika na kusema mimi sina nguvu, mimi siwezi. Kumbuka kwamba Mungu ndo anakuwezesha. Mungu ndo anakupa ujasiri. Lakini unakuta watumishi wengi washakatoka kwa nafasi zao. Yaani wewe unasahau nafasi yako. Hauongozi kama kanisa ipasavyo, hauimbi kama ipasavyo. Kwa sasa hivi tunaimba kama fashion, tunahubiri kama fashion ili tu kutafuta watu watusifie. Ndugu yangu, kumbuka ya kwamba uliitwa peke yako, au kuitwa na mtu yoyote. Umewekwa na Mungu, au kuwekwa na mtu yoyote. Unakuta kanisa unajichukua kitu unavyotaka, unatembea kitu unavyotaka, mpaka unasema ya kwamba mimi sitaweza kuwaongoza, nataka hawa waongoze. Kumbuka ya kwamba umewekwa na Mungu. Yeshua, Mungu hakuweza kuangalia nguvu ambazo uko nazo. Mungu hakuweza kuangalia miaka ambayo uko nayo. Alimuita tu akasema ya kwamba kwa saa Musa anakufa, kwa hiyo wewe tawala. Na ndio maana akamwambia kwamba utafakari maneno ya hiki kitabu cha Torati. Ndio maana Mungu anapokuita anakupashia mwelekeo, anakuonesha njia. Lakini kwa saa akili zetu ziko katika mambo mengi, unakuta unafikiri unasema kwamba mbona watu wanaishi salama kusiko kumtumikia Mungu. Yaani unakuwa na mateso mengi, unakuwa na vita kali, unasema kwamba mbona huyu ni mchungaji lakini hateswi? Je, mimi ndo nilitiwa? Ndugu yangu, chukua nafasi ambayo Mungu amekuitia. Usitoke katika sauti ya Mungu. Usitoke katika huduma ya Mungu. Usitoke pale ambapo Mungu amekuweka. Simama pale. Kama Mungu amekuita kuwa mchungaji, kuwa mchungaji. Acha kujivuruga, acha kujisumbua. Hii kipindi watu hawaeleweki. Unakuta mtu alikuwa anasimama vizuri na Mungu, lakini kwa sasa hivi ameshaanguka. Kwa Mungu hakukwake kuanguka. Ndio maana Biblia inasema hata mtu akianguka mara 7 na wasa akasimama. Ndio maana Biblia inasema kwamba usifurahi adui yangu niangukapo mimi, maana nitasimama tena. Yaani unapoanguka, shetani anapojivunia, mwambie kwamba mimi sitaanguka, nitazidi kumtumikia Mungu. Lakini unakuta watu wengi tukigusa kwa pesa tu kidogo tunatoka katika kazi ya Mungu. Tukigusa tu kitu kidogo tunatoka katika kazi ya Mungu. Kumbuka ya kwamba Mungu hamsahau mwanadamu. Kumbuka ya kwamba Mungu alikupa kazi na iko natazama watu wengine. Alikupa kazi akiona kuna vijana. Alikupa kazi akiona kwamba kuna wazee. Alikupa kazi kuona kwamba kuna mabinti. Alikupa kazi kuona kwamba kuna wakaka. Lakini kwa sababu kunasema, kwani mimi ndio Mungu amechagua akaona kwamba naweza nikaongoza. Eti ya kwamba mimi naweza nikaimba. Mimi ambao sina na sauti nzuri ameona kwamba mimi naweza nikaimba. Unaanza kubadilisha. Leo unakuwa musician. Unaanza kuimba nyimbo za kufuata masifa za watu. Unaanza kuimba nyimbo za kuvutia watu. Unaanza kuimba nyimbo za mapenzi. Unaanza kuhubiri mahubiri ya mapenzi. Unaanza kuhubiri mahubiri ya kuvutia watu. Na tena sio jinsi Mungu alivyokuita. Mungu alikuita kuonya watu. Mungu alikuita kuambia watu watubu. Lakini leo kuna hubiri kwa njia ya sadaka. Unahubiri kwa njia ya watu wa kufurahia tu. Kumbuka kwenye Mungu alipokuitia. Kumbuka ni kitu gani ambacho Mungu ameweka ndani mwako. Maana Yoshua hakuweza kwenda njia tofauti na jinsi Mungu alivyoweza kumwagiza kwamba waambie wana wa Israeli watembee hivi, waende hivi. Na Yoshua akafanya hivi. Yoshua alitembea vile jinsi Mungu alivyokuwa anatembea na Musa. Lakini watu wengi tulishaacha ule wito. Tulishaacha ile nafasi. Tulishakata tamaa. Tunasema kwamba hatuwezi. Tunasema kwamba mimi ni mdhaifu, sijiwezi. Mungu aangalie udhaifu wako. Na katika ndani ya udhaifu ndio Mungu anakuongeza nguvu. Kwa hiyo kuwa shujaa, simama imara, umtumikie Mungu.